kanda subscribe kandi no kuri ako kantu k'akazogera ku buryo video yose nzajya nshyiraho uzajya uhita uyibona. Yita Isimbi TV ikorwaho n'uwitwa Murungi Sabin, ikorera mu Rwanda ndetse no mu mahanga, inyuraho ibiganiro by'abasitari, ibyo twita nka interview. Ubyange cyangwa ubyemere, Isimbi TV irarenze. Mwanzuro muzima ava mu kintu cyawe ariko warugiye kugaragaza ibintu bitari byiza. Ibimenyetso Umugabo ukunda mugenzi we yegora ndagukunda. Hanyuma Isimbi TV irakunze mu rwego ku buryo video imwe ku munsi iba imaze kurebwa n'ibihumbi birenze 65. Isimbi TV mu minsi ishize yujuje miliyoni y'abasubscribe. Uhise wibaza ese ko yujuje miliyoni y'abasubscribe ahembwa ngahe na YouTube? Isimbi TV imaze kujyaho video 3744, ifite miliyoni n'ibihumbi 70 by'abasubscribe na views miliyoni 348. Iki cyumweru gishize Isimbi TV yagize miliyoni 11 za views. Ku bijyanye n'umushahara wa YouTube, Isimbi TV ibarirwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 33 n'ibihumbi 537 by'amadolari y'Amerika ku mwaka. Mu mafaranga y'u Rwanda ari hagati ya miliyoni 35 na miliyoni 540. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane. Nimba iyi video igushimishije kanda subscribe no kuri ako kantu k'akazogera ku buryo video yose nzajya nshyiraho yose uzajya uhita uyibona. Ukande like, comment, wandikemo umuhanzi twazakubwiraho ubutaha. Ukande share no mu magurupe yawe za WhatsApp uzishyireho. Urabukoze cyane. Ndabakunda, mwari kumwe na Jean Paul TV Show. Bye bye.